Nas dve smo pripremile uvod u matematičku logiku i skupovi. Iskaz je rečenica koja je uvek tačna ili uvek netačna. Oznake istinitosnih vrednosti iskaza su te i ne te, a oznake za iskaz p, q i r. Konjunkcija je operacija koja znači i u primjeru p i q tačna je kada su p i q tačne. Disjunkcija je logička operacija koja znači ili i u primjeru p ili q je netačna samo ako su oba netačna. Implikacija koja znači povlači ili sledi u primjeru p povlači q je netačna samo ako je p tačno i q netačno. Ekvivalencija je operacija koja znači implikaciju i s leva i s desna. Tačna je samo ako su i p i q tačni ili p i q netačni. Negacija je operacija koja znači ne i u primjeru ne te p je tačna ako je p netačno, a netačna kada je p tačno. Tautologija je formula koja je uvek tačna, a kontradikcija koja je uvek netačna. Dokazivanje tautologije možemo na 3 načina: svođenjem na apsurd, diskusijom po slovu i tablicom. Svođenje na apsurd ili redukcija ad absurdum tako što pretpostavimo da je formula netačna, diskusijom po slovu tako što zamenimo slova sa te i ne te, a tablica tako što u tablicu upisujemo istinitosne vrednosti. Kvantori. Ove reči za svaki, bilo koji, za proizvoljen i postoji ili za neki zovemo kvantori ili kvantifikatori. Dakle, obrnuto a se čita za svaki, zove se univerzalni kvantor i obrnuto e se čita postoji i zove se egzistencijalni kvantor. Zapisivanje. Primjer 1. Postoji neki ceo broj veći od 5. Primjer 2. Za svako x iz skupa prirodnih brojeva postoji neko y iz skupa realnih brojeva, tako da je x plus 2y jednako 24. Pojam skupa se ne definiše, već se usvaja intuitivno kao celina nekih različitih objekata. Skupovi se obeležavaju velikim latiničnim slovima, a njihovi elementi malim. Elementi skupa sa beskonačno mnogo elemenata beskonačni, sa konačnim brojem elementa konačni i bez elemenata prazni. Operacije sa skupovima su presek, unija, razlika, partitivni skup, Descartov proizvod i komplement skupa. Na prvoj slici je prikazan presek skupova A i B, na drugoj razlika skupova A i B, na trećoj unija skupova A i B. U četvrtom oblačiću vidimo da skup svih podskupova skupa A se naziva partitivni skup. Na petoj slici je prikazan Descartov proizvod skupova A i B, a na šestoj komplement skupa i vidimo da komplement skupa A u odnosu na I je zapravo njihova razlika. Relacije jednako skupova, biti podskup, inkluzija. A jednako B ako i samo ako, svako x gdje x pripada skupu A, ekvivalentno x pripada skupu B, B je podskup A ako i samo ako, svako x gdje x pripada skupu B, povlači da x pripada skupu A.